voin hi ramtuk tha February ni somni pakhat kumsang ni somni paru in rin nian ya hei tu na kanom na hi Kolkata Salt Lake Stadium ania he Salt Lake Stadium a hian mipui singriat sanga anlenga apui hem khop maya tu na hian East Bengal le Sporting Delhi te aning khel meka first half a zo to first half a khan East Bengal lam hian Mizo tlangwal et mana mangin tuna hian 3-1 in man ruai meka tin Sporting Delhi ta na goal khung tu po hi Mizo tlangwal thonia tunga ni kha kujon Augustine lalro chan na hei wanglai ni sport columnist ani baka YouTube paneya kanen thina ka fapa nen hian football lam khatak mai nia engpo ni sela hei Kolkata Mizo welfare lamte an fele me maya tuna po hian welfare lamin in en angayen tia ticket temin lo lak sak veka pumuana hovin Kolkata Mizo Welfare Association President pumuana hovin tuna hian kan en me kania nakina an pet go live kada dona chumi ma chon heite hi kan handa engko ni sela pumuana hian Mizo players khel le helai chanchin tuna ommek te le Mizo tenan hlut pui dan te soidu hrim min soi sak turin ani hi Kolkata Mizo Welfare Association President ania kan request tem tuna hian East Bengal le Delhi ISL in khel kan nen meka first 11 a kwan East Bengal lama kwan jersey number 5 chungnunga le jersey number 10 Etman lalrin dika anni pati kwan an start ta ti chon Etman a kwan goal khat akhung to nge ani ei voini hian in khel en hi kan thanem khat beu da a sing hi kan tling lawa derby te ang chu kan phalo le ni ti thotna ol da na tang hian a lang reng maya Kolkata hi football ngai na tak mai ania in fans te hian local maya ruwa sur po ni se anin son chuang lo anin khel lai chon match ti to pani lo chuan an thu tok maya an sepui ruwa do tok mai ni in khel en lai kha chuan ti chuan hi mi derby bi ka hi chuan Kolkata hi security te po tai te mema engamo chang phei chuan in an derby tur te hi security lama har satna thleng do na an thria chuan intelligent lama state danga te pon khel tir chang te po aum hial thin ani to tiang khopa in khel ngai na le larun thla kan ne tin hei man bagan te pe chu sang khat zariat le ti vel club loading to Mizo po kan la Mizo tak ma club loading to te khan tin East Bengal hi in junior de leka sang khat zakwal le somni ti vel bora East Bengal hi club ding ani ti chuan anni hian home ground hi so ta Eden Garden bula son an nei ton ve Mohammedan tenen hian ti chuan ISL an khel hian state dang tenen an in khel hian an mani homa om thina derby an khel hian atlang pui thu in Mohan Bagan hian hemi stadium hi homa an mang deu thin ani ti chuan a home nei tu hian hemi stadium hi sumle pai te po an sen ve nga ya ka hriat dana an soi ka hriat dan deu chuan hemi stadium an han ti ve na hian noi som ni vel bor chu an pe ve thinin ka hria chu tiang vel chu ania ai pon alo tam the chen chu police security zong mai engkim mai kha an mani klapina an tum kha anga ya tiang vel chu tilai in khel din mun ani hei voini ya kan Mizoram lam MJA tenena in khel East Bengal in khel ka han en ho thei van nei thak katia tin chu takara kan Mizo tlangwal etman ange yena an team lamtana goal khatan petlut thei te kha alo mo me chumi baka Delhi tan po Mizo tlangwal Delhi tan Mizo tlangwal in
Augustine an apet lut boka ti chuan first 11 a khuan tlangwal kan Mizo tlangwal te panin om pialama khuan squad a khuan David Lansang ale Jerry ate Jerry moi ming thang ale pe kabui te le Ramsang ate an lo om tel bok ani pumuan hei ticket min lo ti sak ania Kolkata Mizo welfare te kan lom hle mai VIP ngat le ngalani ticket man hi atlang puya kha min han thil te a ticket hi tilai VIP hi sang khat bel bor ni in ka ria a ticket man hi ka lo la tu ngai ni lo ani le darbia kha chuan ato hle kang to alai te tiang bel chu din mun na ni ale kan lom hle mai hei Kolkata Mizo welfare chunga kalom tuan ruwa INPR kan deputy director fel thau tham thatak mai min ruaya ti hian hei kan hanen ania ti chuan hei Kolkata Mizo welfare lama hian mi padli vel ning ka ria pumuana howin president nu puile president athian te nu pa ania ti chuang kai ni hi ka soi tawang khan puan ruwa INPR deputy director fel tak main min howa thotan zana hian mahan bagan le Chennai an mo kha kan en le don buka chu zandar sari le achan vea ania tuna hian haidar rupule minute som panga ania tuna in khelmek te hi East Bengal le Sporting Delhi ania hei mi tlan hei man se tam ang reng maya maro chu soi tong khan derby te ani chia lo wangin mi sing hu borvel kan nianga anti dewa kumwana khan ko ni sela han la tual ka nge ai ti hian hei hi ani empo ni sela kumwan enge helaya Mizo om tele kan Mizo players te hi in relation na time in din hun tlang puyanga kha welfare aten ron tel manem Kolkata East Bengal le Mohan Bagan le Mohammedana kan Mizo footballer te hin fel mema an man chuan welfare ale kaushan in khoma hian akhoi kaushana po an loina kaushan sanga te an ron in khom ve maya Mizo om tenen hian kan relation hi atha a tena bikin hei player so hi kan nau te ho ten lo ni deu awang hian keini hi kan ni na hian an ron chuang lut nem deu hleka chuan chol de zinga te po hian an practice so hian kan ni na chon ron ya choi khama ti khan an in khom tang ve le ngal mai thina te chuan tlai lam practice an nei le in khom na tangin an ho practice tur ten an kal le mai thina ni chu tiang bel chu tun huna hian an ni ho te ne na kan din thun na ni hemi Bengal West Bengal state a hian kan Mizo tlangwal te awang hian Mizo ni hi anom pha om ka tiami enge keini po hei kan ron in thlung lo ani ti mai te ang an lare me matun matangin ma mate footballer lar masaho mo enge beng hemi West Bengal Kolkata mi pui shim shimi football an ngai na de ushim shim tiro ngai na khop mai a Bengali hi football ngai na an nia to nei soita kang khan kan mi masa te ma mate ho te toy te ate a local chuak to dortlang pa riki ate mun sang sanga an om to lom ka tiang ho hun na tang le bo in ni thleng hian an ni ho hian Kolkata a hian Mizo ni min tin wa me mani ni halai te kha ania in khelam he han thir le tailam mi puilam ne kan han focus za wanga en ko ni sela ko in chu kan van nei hle ni hei asen lam he
East Bengal ania var hi Sporting Delhi Sporting Club Delhi nia so an hot ania mi pui lam hi kan han la ko lang etle min a hla deuh hlat to an mel ta chok mu thei lo ma ro chon that na mu kho mai hay so lama te stadium chunga hian tuisik poken luan phal lo tu yum tui botol kha in vom nan te a man thei thina wang han tin hei tripod ken te kan han tum dewa ma ro chu chung te po chu phal ani lova duain kan video po up hedeu zap mai thaya en tu ten sir tu ten min lo thiam ula hei Mizo ram khovela palar tak mai pulau nun tro ma fa nai tel vea putro ma hi enge mo helai li khrim le Mizo football chung chan khrim hi angai dan toy sel dewin le putrom le angai tat ani zoram kalasiam awanga Mizo mi puite na kan khiat la re me mai nia le helam ingai dan shim khamo so thế mo hey lom thu sai ka do lom thu ka sai a pu mo na ten upa in min shoi vai na hian kan lom khop maya kai ni ang hey football te chu Premier League ki kan at sil em ma ani maya heti ang mun te kan zu mu thei te hi ro pui ka ti tak zeta tin hey mama chanchin lo ziak to kan ya chu wang chuan le khabua kum som liam to khan ka lo ziak to mama te zir sang ate hote ka zubia tiang kha nia chu wang chuan an tual chai na mun inkel te kan an en te hi anuam ka ti mo chung kan en theina tur tan chuan hei tuna kan sayang khan pumona te nu pain min suaya elaya VIP te thun man hun ta kan an en theya anuam kan ti khop mai Mizo tlangwal te chu ti ru chuan kan han lut thlim kha Augustina pet goal lai minute li na vela khan kan lo en le pek lo ka ting wel khan ne tir takaka chu ma se andu min Sri Lankan en uluk ta le ani munam khop mai ka lom khop mai cái mà ni trong khan tu tu nghe kan ni kha min han puan ruwa IPR officer hian min suaya ti chuan kan sai do na nga ISL bi ka hi pujona wanglai ni sport writer oma ti chuan pu zo than khuma kan senior oma kima zo zalen ania marowa boka chuan midang hi ISL atangin chialawa chuan te ani hi na thial how long ka tina oma hai ka bula chuan khala han puro te si ha oma chuan so la ya son serchi pa kana impir staff pakhat boka tin champhai atangin pakhat boka tin nangma nen mo an vai in som pakhat kan di yang wel chu kan di kan lom kho mai pumona zar kan zo ni voin chu lom kho mai tlangwa zona wanglai ni newspaper Mizoram newspaper lian berania chuta sport writer chu ania tin YouTube channel khelmual ti anei boka engpon ni sepu john hemi ISL chevel borok khimkhima himo le Mizo te le India football chungchang kha i phalang ang i channel ai da thawa mase min lo mupui khe turi min lo khilte nia khala ang ti jo kan fiat zong kan soya ga poi me lo chu ti kan fiat tam lawa amaro chu Indian Super League hi kan soi thina India ra ma chon league sang berane tuna he anin khel kan han en me ka hi a league match chania tun ma chuanin league round le knockout round ten sangin om thina amaro chu i sumle paila ma har sarna
ISL ก็ตุนชัววางอินตุนอาเฮียนินอลีกราวนังอินเขนอันนี้ตาที่ชวนมิซาอุเตเลนบีกับกันสวยยังกันปดนายังตุนอาเฮียนิน ISL อาเฮียนินมิโซรัมเพลย์ที่สมลีปฐุมมโนมาที่ชวนนินกุมสังหิสมปลีขาน ISL ที่เขนจนนี่ชุดตาชวนนินมิโซเพลย์ปรุมโนมานี่ชุดตาจังอาปุ่นนเรจูเลวชูตุลาสังตักขานี่ทีน ISL อีตุนซีซอน ISL ตาคลับตานั่นละเขนไงเรารอนเขนตูร์มิโซเพลย์ที่สมอันนั้นทาร์บกะชุดชวนนินชุมิซิงชวนนินปังอาเวลเฮนันเมสมาสเบอร์อันเขนเดอร์โตบกะที่ชวนนินมิโซฮีอินเดียนท็อปไฟล์ดีกับเห็นกันอมชุนซอมเซลโดนนี่แต่pointนั้นละงชุดที่ไล่จงกันสวยนั้นดูชูนี่กุมาขานิน ISL เขลมิโซเพลย์สมทุ่มเนปสรีเวลขานินมิโซรัมพรีเมียร์ลีกชูลชัวกันหันเตียงข้าสมดีปรุกเวลโนมันนี่ช่วงวันช่วงตุนซีซอนอาเฮียนินกันละชุดเจียละวัดช่วยช่วงนี้อันละตั้มเลยนรินอมตาช่วงวันช่วงนี้มิโซรัมฟุตบอลเฮียนินมาโซนสานิที่กันสวยดูว่าทีนก็สวยนั้นดูเงี้ยจูมิโซเพลย์ที่กันเราสปอร์ตเซลล์ไงอัชชาเนี่ยกันที่ชวนก็ตาซุ่มตั้มตะกันหัวตานี่มาเสร็จช่วงมีซุ่มตั้มตะกันหัวชวนมานี่ตันเฮียนันปุ่มบิลไม่เราอันคนละมาเตbusiness เองมาซุ่มโดนนะเตเตียงข้าอันเราคัลปุยเลยอะช่วงมีมังชวนบิดงินไอซอนนะอันเราเลยเวลตานี่ช่วงวันช่วงนี้ ISL ที่มิโซรัมเองนี่อีโคโนมีจอยกลางตู้ประคัดอันนี้พากันนี่ทีไรอะค่ะกันสวยหลังดูบอกกันนี่เอาไหมอินเดียนพรีเมียร์ลีกก็กันตัวน่าอินเดียนฟุตบอลลีกมั้งอินเดียนซูเปอร์ลีกอันรอนไอลีกกันตีอะไรใครสวยเตลมขาตุนาคันเขาอะไรแต่ขันมีนั่นสิแล้วล็อกแต่อินเดียนฟุตบอลลีกที่เนี่ยกันช่วยตั้งอินไอลีกกันตีชินคานี่ตุนซีซอนอาเฮียนอินเดียนฟุตบอลลีกที่นี่โดนะตุนอาเฮียนินมิโซตับไอโซล FC เลยจันมารี FC อันนมโดนะที่ชวนนินมิโซเพลย์สิให้มีสตรีนิเด็กตะการกันตีเตะสิลงละจงเตะกับช่องสังอาคารนี่เบรังจูอันนมโดนบุกันนี่ชุดยังจูอินเดียนฟุตบอลลีกแล้วมามิโซรัมดินบุญชูนี่อินเดียนฟุตบอลลีกพอให้ ISL หลังทวิน AIFF เลย Reliance มาทอหูนะฟูโลตบตาวังขานินจุมจังอังอินมูมันลุตุกลาวะมูมันลุตุกลาวกันที่ไม่ละเรียวเตะเขลอันนี้โดนะชุดยังชูนี่ไอลีกกันที่ปัลเลตอินเดียนฟุตบอลลีกนี่จ้ะ IFL มิโซตับเดอร์บีกันหันมุทัยตูชิมาพอให้มิโซรัมฟุตบอลตั้งจนมาโซนเราคุยตะกันนี่อภิตะกินกัน population หันไงตัวแต่ละให้ตัวนั้นกันนี่จะโคลกัตตาเนี่ยโคลกัตตาบิปุยตามเสียจะมิโซรัมบิปุยอินอะไรเฟขันนั่นตามมันนี่ช่วงวันช่วงสองหันชูเพย์ช่วงนี้มีฟุตบอลอินเดียรามามิโซรัมสูงนู่นอารมณ์อันนี้ที่ไล่ให้กันสวยเบลดูนี่จุดไล่จะมอจอห์นให้ทลายตันฟุตบอลที่ไอซอนนัดลักอันนี้ยากันสวยฟูทีนะอันหลอดล้ำปุยใครเครียดอังอดีตก็กัดอัฟเฟกขจูสวยฮารินกริงามารจูอัดล้ำปุยมินหันฟิลเลตเนี่ย ISL ฮิตส่วนนี้ให้ที่ส่งเงี้ยนะมิงเมรินกันสวยระวังมิโซวาโปอัตบจินกันหันตีเองโมมิงหันลังสารจินเขาฮิตส่วนนี้กุมขตาเฮียนไวเบลเสกัตันโลกายดูฟิกะส่วนนี้หน่วยสมงานโลเตหน่วยสมทุ่มโลอาเคลจันตีระหน่วยสมปังอาหน่วยสมปนิโลหันตียงจีเตปอันอมตากิน ISL เปียละมาไอลีกะมิโซเพลย์ให้มีไวรัมคลับที่มายังอาเคลตั้มตะกาเฮียนขัดตาเจียงสิงเรียเจียงสิงกัวหน่วยขัดสิงาหน่วยนี้ขัดยังโลกะอันอมนวลบุกันเนี่ยอะไรกันล้อมแล้วไหมอีจันเนลทั่วตะกากลเซลกันดูสักเจ้าอินมิโซทลายเตตันเงี้ยนี่มันส่วนเซลไทยนั้นจนจินบัวเตอีจันเนลเตไทยตบอีชัวเซลกันดูล้อมกันตีแล้วไม่กันล้อมแล้วตัวแกอ้อลองวาลจอนนะฮันนี่อะไรไว้เขาเช่นนั้นเราตุยจิลขบไหมอ่ะมุนหังตลชวนอาโบรอกอาปุยขบไม่ขาดที่รังกันหันไม้ขาตัวนักชวนไอ้แค่ล้ำกันอาหารนั่นแหละตัวโดนนั่นนี่3-1อันนี้แม้ก็อิสเบงกาลินกอลทุ่มอันคงตัวสปอร์ติ้งคลับเดลฮีเฮียนกอลขัดอันคงตัวบกอันนี้กันสวยตากังคันให้พออินนี่อินรินนี่สมนี่ประคัดมั้งFebruary 3นี่สมนี่ปรากฏเนี่ยอินเดียรัมขบุยเวสต์เบงกาลขบุยกัลกัตตาอีสต์เบงกาลเล่
Sporting Club Delhi ISL Indian Super League kan hanen thei ania hei Mizoram aṭangin INPR buat sain press tourin kan kala Kolkata Mizo Welfare Association ten voina hian cricket te min lo lei sakin hian hun nuam tak mai kan hmangania stadium chunga tang ngei main thu te kan han soi theia lomam kan ti hle mai ting kha football lam Kolkata Mizo Welfare roi tu te tin Mizorama football in fiam mi te na kan riat lar em mai tlangwal zona wanglai ni te tin football titi kan te mi khai i channel ha anga khel mual titi ten thu minan soi saka pulal nun tro ma fa nai te alomam kan tia helai Kolkata kan kal hi kan hlawh hle ni Mizo thalai ten football hi kan uar ma Mizo chu kan number 1 ania kan thalai tam takin nei zon nan an mangani china langwal zona na soyang khan tu na hian mi somli paruk moha ISL somli pathum zet mai in an han khel ania aro pui thot ani ti la ya kha war takin kan soidu ani chu angpo ni sela voin ni hi a hlawh thak kan ti Kolkata Salt Lake Stadium atang ngei meya hetiang anga kan ronin lan thei hi kan lo me mani kan lo me ani hi pu chuan te ania Howlong Zone Football Association lung lei not zone mo president ania kan tilang ve sim sim ani ti chuan he channel nei tu hi Tenzol Zone Football Association a hian president kan ni bek boka a chutiang chon hei a en tur tak te hoin kan hanen ho ani he Sporting Delhi lamin corner an hua golan chantir theingem tuna in khelen tu hi sing ni zathum somriat parukania pumuana Kolkata Welfare President kan aring dikla bai sing ni zathum somriat parukania sing ni chuang vel kharing borvel kharin danania en thang le chinchang khian ni boka aring dikla bai Rajiv Gandhi Stadium mo tun khu engzang ya capacity Rajiv Gandhi Stadium mall puya in khelen tu zong hian en ta chela chon kan khat deuh thuak don ani mall pui helai ai ro chon hei a zat ve mun lia thena mun khatang vel chawani stadium alian rem boka minute somriat pakhat an khel to a minute som alaba ka Delhi lamin an han norvio na golan nei theilawa East Bengal lam hi chu an chung nung zok khet ani Delhi coach sharp ani he season 2 kan home match so next year kan khelo mai an tia amaro chu mamata biology ni la mamata yu is Bengal here so so next year ni so so here so in la ma ya te som hi chuang tho lai le thu ya am dau ni hotel an la minute som po om tolova 3-1 in East Bengal lamin man la ruaya Delhi lam hian an norang reng viawa amairo chu gol an nei theilova an shoot chen thei angemo Indian football league kan khel no na ma se
สิโลเลยเลยจงส่วนสุรการจงไปเดินเฉลี่ยตรงโดนเลยช่วงวันช่วงนี้ช่วงหันช่วงนี้มิโซกับการช่วงนี้ไอ้ดิบกับเลยโดนนี่นะสุรการไปเดินเฉลี่ยนี่ไปโดนเส้นกันโคนวันก็เอาไม่ปุ๋ยท้อมาแล้วทำไม่ไม่ช่วงช่วงนี้ก็ดีเซมิโซกับตัวเหี้ยมิโซฟุตบอลหลังการเฮโอเป็นสุนันเซกันอีกทีไรครับกันเฟียดสักจูนี่กันสวยกันสวยหลังเลยฟิวชัวเลยดูแลพวกกันสวยISLมิโซรัมเพลย์สมนี้ปฏิบัติเลยคนนี้ช่วงเขาช่วงนี้ซีซั่นครับมิโซรัมสุนันด้วยจะเนี่ยนี่ยังบ่ช่วงนี้ด้วยสังเกตSC Hyderabad SC Delhi SC Hyderabad kan dia Hyderabad kan hari China Delhi anu bukan Surabaya SC Delhi kan dia cuba sorin yang hari Mizo kan wal tak takin ISL atlakan ni pasu kan takan lak ISL khel do no East Bengal lamin annor leta corner tuna hian zandar sarile minute samli panga ania in khel hi azo har to don lova minute samriat pasari na akal meka anin nor ton zau mi pui hi ho tum ko na an laum lo ni kan chak chiang sa tia han ho mu turan la om lo tlat football chon ngai na ve thokhat le mai chiang reng mai kan chak chiang sa to lom le ti kha om lo an la thu thu mai ne additional time minute kunan tep kal ito kuna top trepa is Bengalin corner chansan naya thunan tum vak to lo nga ni hey East Bengal lam hi thun bel ai chuan anin veng deuh ma ni poina lang minute ni mo minute khat vele mo chawam to ni thomat la thaham ham khop maya tu ma mi pui hi han anom ri is goal tlat mai tikhan East Bengal 4 Delhi 1 kun top dona East Bengal lamin goal an khung le a thoma tha ham la mai an ding suo mai ni
Bengal deuh mai na rin om so lama so rong an color is Bengal color pui rem reme mi pui hian an hlut tak meu meu ani is Bengal ante player stand po nuam don ani ava pon nem football an tui chil tak meu ti chiang khop mai stadium chuasan an la om mang lo ni hun na top trap to nia minute khatte mo ba kom to lo bang last chance Delhi Lamin mania hmun a om chuan a bo ruak a bon khop mai East Bengal ante hai an lao na sakop mai East Bengal ante so lai son